Wiriwe neza. Sawa mwiriwe. Ubu ngubu ikiri kuvugwa nuko Ale Mukurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma akaba boss wa label yitwa Boss Papa, nzi ko mukorana bya hafi, bivugwa ko biri kuvuga ko yitabye Imana, ibinyamakuru byinshi byabyanditse. Nibyo koko? Ibyo binyamakuru birababaje cyane. Kubera Kuko iyo nkuru ntabwo ari y'ukuri na gatoya. Aka kanya tuvugana wowe ni saa 6 z'ijoro n'iminota. Ni saa 7 yego. Ni saa 7 nta n'isaha maze mvuye kwa muganga. Good morning Kigali, umeya mukaje Kigali, bonjour Kigali. Iki ni ikiganiro uzajya utegurirwa ndetse ukanakigezwaho nanjye Kwizera kuri YouTube channel yacu ya Kwizera Entertainment Group. Ikiganiro kizakikugezaho amakuru atandukanye mu buryo bwose. Reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza. Iyi ni inkuru yongeye kutugeraho muri aka kanya, aho DJ Bisoso, umwe mu bakorana hafi na Ale Mukura, amaze gutangaza yuko Ale Mukura akiri muzima ahubwo akirembye. DJ Bisoso yaganiraga na Irene wa MI Empire, akaba yamubwiraga yuko Ale Mukura akiri muzima ariko wenda akaba arembye, ndetse akaba anatangaje yuko nta saha yari yashira avuye mu bitaro kumureba. DJ Bisoso muramuzi, ni umu DJ ukomeye hano mu Rwanda ndetse n'abo hanze bose baramuzi. DJ Bisoso akorana bya hafi na Ale Mukurarinda muri label yitwa The Boss Papa, yashinzwe n'uyu mugabo Ale Mukurarinda, ishinzwe kureberera abahanzi harimo ba Clarisse Karasira n'aba Gisupusupu nk'uko muzi nka Nsengiyumva. Iyi yaba ari inkuru nziza, twashima Imana yuko yaba akiri muzima ahubwo tukamusengera. DJ Bisoso kandi yakomeje anenga ibitangazamakuru byandika inkuru bitabanje kubaza abo ari hafi y'umuryango. Ibi ngibi yakomeje abivuga muri buno aracyahumeka n'ubu ngubu ngiye gusubirayo. Birababaje gusa abantu bigaye ukuntu umuntu ushobora kwandika inkuru utaranabaza n'abantu byiga byibuze abo bireba. Mbese Bisoso, ayo makuru tubwiye uyahagaze uvuye kwa muganga, Ale Muku ni muzima? Nyahagazeho nguhaye voice yanje kugeza aka kanya. Yego. Iyi minota n'iyi saha tuvuganiyeho ubyandike. Yego. Saa 7 z'ijoro n'iminota ingahe? Ni minota, turi saa 7 z'ijoro n'iminota 8. Yego. Aracyari muzima, cyahumeka umwuka w'abazima, ahubwo ni bamusengere nk'uko basengera abandi bose bagwaye barembye. Yego. Sawa. Ndagushimiye bro, asante. Wabyumvise neza ko Ale Mukura agihumeka umwuka w'abazima, ahubwo icyo dusabwa no kumusengera. Ndabashimiye. Ikiganiro cyari Good Morning Kigali hamwe na Kwizererezi.